Amjambo wapendwa watazamaji wetu wa Tuzungumuze. Kama kawaida tunajua kwa mko wengi sana mkisubiri mada yenye Tuzungumuze ya siku ya leo. Wapi sisi nanyi tutongelea kumaliza pelerinage ya Mbanza-Ngungu, pali ambapo kiongozi wa Wangunza Fumukusu Kyamuza la Panda na Ngola Nesongi Nzila pamoja na wavutuka pia watu weusi wote waliweza kufungula pelerinage tarehe ya 3 mwezi wa 10 mwaka 2025, tarehe ya 31 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndipo imekomeshwa pelerinage ya Mbanza-Ngungu, pali ambapo ilifungiwaka ndipo ambapo tena yote itafunguliwa. Pale mko munaona ni kukuya yake Nesongi Nzila anafika hapa Mbanza-Ngungu sikukuu ya leo ili tena abafasirie pelerinage jwani tulifungulaka inapitikanaka namna gani. Pia atafanya point de presse wapi atongea na wamwangisi samu ama wapasha habari ama wa journaliste. Sisi nanyi inabidi tufate nini Nesongi Nzila atasema sikukuu ya leo, pia itapitikana namna gani hapa Mbanza-Ngungu. Muko munangalia nyi peke batu biko mingi sana hapa Mbanza-Ngungu, fasi ambapo baza kusambisha walongo Fumukimbangu ni kufatana tu kukomeshwa ya pelerinage ya siku ya leo. Sisi nanyi kwa kuwa tunaona kuwa banatafuta kumpatia Nesongi Nzila na kauli, tufate Nesongi Nzila tusikie ni nini atasema, nami pia nitakuwa hapo ili niwafasirie ndani ya lugha ya Kiswahili. Tufate Nesongi Nzila. Matondo mingi na ndeko bapanzi sango. Aksanti sana kwa wapasha habari wote kwa kuwa Bobenga milelo tosolola na bino. Tumewalika sikukuu ya leo ili tuongee nanyi. Munjia ya kuongea nanyi siku ya leo tuko tunaongea kupitia television, kupitia pia fasi yote. Wandugu wote ambao wako wanatufata pia wenye wako hapa, kwa wale ambao wako wanatufata kwenye television wajue ya kuwa maongezi yetu ya siku ya leo ni kufatana na vita ya okovu ya watu weusi. Vita ambao tuko nayo, watu wengine wako najiuliza swali mingi, biko natafuta nini nena kuwaka nini. Ndio maana tulipenda nyinyi wapasha habari tuongee nanyi, tuongee pia na watu wote kupitia nyie ambao mnatumikaka kwenye radio pia television. Wandugu yangu, siku ya leo tuongee nanyi maongezi ya kutafuta kujua na kutafuta kuelewa, ili iweze katusaidie maongezi ambayo tutaongea ikamate nafasi ndani ya maisha yetu. Kwa kuwa sisi watu wote kufuatana gisi tuko leo, tunakuya hapa Mbanza-Ngungu, fasi ambapo walisambishaka walongo Fumukimbangu wangitukula masiva lulendo alunungu. Wakati tuko tunaambia watu ya kuwa sisi watu weusi, mkombozi wetu Mfalme Kimbangu wangitukula masiva lulendo alunungu, wengi ya watu abiko banaitika, biko wanatafuta kupiganisha hiyo habari. Kwanza tarehe 1993 tulipoweza kutosha hiyo habari inje, tukatembea fasi yote, vita namna yote, tukafika munjia yenyu wapasha habari. Ni kwa sababu gani? Nini iko natumana wakati ikuwe mrefu?
nini kwa natumana leo nyinyi au watu weusi musitike hiyo habari. Ndio kwa maana nimewaita ili tonge nanyi habari ya akili, habari ya ujuzi, habari ya watu wakubwa. Kila mtu afungule akili yake. Hii dunia yenye tuko ndani haiko mimi nawe ndio tumeanza hiyo dunia, tulikutana. Yetu tunaona na mecho njonye inatupatiaka akila kujua kwa hii ni muti ya avoka, hii ni muti ya safu, hii ni muti ya hembe, hii ni muti ya mapera. Benye bali tutanguliaka mbele njo bali tuambiaka kwa hii ni mapera, hii ni safu, hii ni ndimu, hii ni hembe. Na shetu tunasemaka ni vile. Bangeli tupatia jina ingine na mubutoto kama leo tunasemaka vile. Bakitonesha imbwa, tunajua kuku, tunajua libatabata, kwa kuwa bali tuambiaka vile. Tunakuta dunia. Tuweze kutofautisha wakati ya utoto na wakati ya ukubwa. Ujuzi ya utoto batakwambia maneno ya utoto. Bitu wengine batakwambia itabakia tu vile, haitabadilika kwa kuwa ni vile tu. Ila yengine itabadilika kwa sababu balikwambiaka mutoto na ulikuwa mutoto, wakati unakomala haitakuwa tena ya utoto, lakini itakuwa ya ukubwa. Ndugu zangu watu weusi, pia watazamaji wote, mukona tu hivi wazungu, warabu, wazia, fatu tunaona wazaliwa wa China, wazaliwa wa Korea. Sisi nao kuna tofauti. Kuna tofauti na rangi, na nywele, na namna yote tunapishana kabisa. Pia na kukula, na kupiga chakula, na kukua, hata na kusema sauti na majina kuko tofauti. Wakati kwa mtu mkubwa utajua maneno ya ukubwa, na wakati kwa mtoto utajua maneno ya utoto. Njo kwa maana wa ndugu zetu watu weusi, haiko mimi nanyi njo tuligabula marangi, ila ni Baba Muumbaji ye moya ndiye aligabulaka marangi. Wakati biko banagabula rangi, Baba Muumbaji mwenye ujuzi mingi, tunapenda leo tongee maneno ya watu wakubwa. Wazungu ambao mko munaona leo ni batu ya akili mubaya kwetu sisi watu weusi. Kama Mfumukimbangu alikuyaka na bakamufunga, akengena ni ya gereza, akenda kujitoa, ni kwa sababu sisi watu weusi tulingiaka ndani ya utumwa ya kulipa deni ya miaka 430 kuanzia Mfalme Nzinganku. Ndio kwa maana Mfumukimbangu anakuya ili atutoshe ndani ya utumwa ya muzungu, turudie ndani ya mikono ya Baba Muumbaji. Inabidi tujijue tuko wanani, pia tujue hii dunia inazalaka namna gani. Jua nini vitu viko ndani ya dunia. Tuelewe mzuri. Wakati mzungu anakuya, kwa kuwa mzungu alikuyaka jua faida yake mwenyewe,
njala ilimuingiliaka kule epoke ya Pape Celeste 4. Bakakuya hapa kudongo wetu. Kwa kuwa sisi ndani ya Empire Congo yenye ilikuwa roho ya Afrika muzima, kwa kuwa sisi ndani ya Afrika royaume zenye munonaka benye waba na ziongozaka ilikuwaka majamaa. Bazungu wanafanya yote juu tuikale ndani ya hii inchi, tukamate utajiri yao. Tutafanya namna gani? Tuongee sasa. Muzungu juu akamate utajiri wetu, juu atukamate na sisi, tutafanya nini? Akile nye muzungu atatumikisha nje tatumana na kwa yulu yetu. Ya kwanza atakamata vijana ya wanaume wanenda Portugal, banabaowesha wakahaba ndani ya nchi ya Portugal. Iyo wakati ndani ya kiro inaonesha kuwa mwanaume ni wakupana, mwanamke ni wakupokea. Sisi watu wote tukenda pana uongozi wetu kule. Namna ya pili ni kutafuta namna gani batatosha muongozi ama mufalme mumikono baba muumbaji mwenye alikuwa akiwakilisha mfalme wetu Ntsaku Nevunda. Batu benye balikuwa banaambia roi aitike ni vijana ambao walenda Portugal wakarudia hapa, bakabafanya namna yote ile, bakabafundisha. Njo katumana roi aitike ubatizo. Wakati roi kwa netika ubatizo, ni kusema kuwa banaweza kumukamata roi. Anapiga magoti, anatoka ndani ya uongozi wa baba muumbaji, pia uongozi wake Ntsaku Nevunda, anaanza kuwa kufatana na pape. Mbele ya mfalme misionere mwenye kwa namupatia ubatizo, balitumana huyo misionere hapa kutoka Vatican kupitia njia ya Portugal, kupitia umungu wao ya Vatican, bali bapatia kazi ya kukuya kututawala, bakamate utajiri wetu. Ndio kwa maana utaona mbegu ya kwanza ama matunda ya kwanza, kisha roi ama mfalme kukamata ubatizo, bakanza batiza batu yote ndani ya inchi ya Royaume Congo, ili kuonesha kuwa umungu unaisha ndani yetu. Ndio ikaanza kwa limoya kuuzisha watu weusi. Bale batu wenye bakwa banauzishaka haiko betu lisomaka kwa bakwa banafanyaka kazi za shamba ama nini. Ni batu ambao wakwa wakipata ubatizo wa Katolika. Katolika pia ndio kwa natumana Amerika. Njo kwa maana mtu yote ambaye kwa kamataka watumwa kupitia njia ya Katolika inabidi amulipe papa wa Roma. Ndio kwa maana Vatican kwa naongoza Europa, pia Europa muzima, kwa mtu ambaye atakuya kutumika hapa ndani ya Afrika. Ya kwanza ni kuanzia kwanza ndani ya kiro. Kuingia kwanza ndani ya dependance ya Vatican, pia ya politiki ama siasa. Mfalme akakuwa mtu wao kabisa, mtu wao wa kazi. Kisha hapo wale ambao waliendaka haikuwa watu wa kufanya kazi ya shamba, ni watu wa ujuzi, watu wa akili, watu ambao walifanyaka Afrika iendelee isonge mbele. Wenye wajuake ya kuwa Afrika ilikuwaka ya kusonga mbele kabla mzungu akuye. Mzungu anakuya
tulitafuta ingia ndani ya kipindi ya mekanizasio kama vile dunia kwa natembea wakati. Tulishapita wakati ya Pierre Taye, Pierre Poli, banakamata lijiwe banaigeuza. Tushafika periode ya metallurgie, tuko tunageuza udongo ikwe ya kutufanyizia makisu vitu ya mingi. Muzungu alikaka akatukuta na yote ile. Tulifanyaka kazi za shamba, tulifanyaka makinga, tulifanyaka vitu ya mingi. Ndio tafanya kuenda ya watumwa ndani ya nchi ya Amerika, ikageuza pia hiyo nchi yao ya Ulaya. Ndio maana mtona kuwa hata pia moteri ya mutugari ni watu wote ambao walifanyaka. Hata mashine ya daktilo ni watu wote ndio walifanyaka. Ndio maana mutangalia mukifata kusonga mbele ya science ama evolution scientifique. Europa inaweza kusonga mbele a partir ya 17e siècle kufatana na watumwa ambao walitosha ndani ya bara yetu ya Afrika. Maso akijenga nyumba, ba electricien banaingia ndani. Me nyumba ni ya mtu fulani. Haiko la mtu fulani mwa alijenga nyumba. Benye balijenga ile nyumba ni watu yuko na ile akili. Lakini jina yeye batatia haiko jina ya maso, haiko njia electricien. Me batatia jina ya mwenye nyumba. Ndio maana mko mnaangalia kwa vitu te balifanyaka, bako banatia jina zabo, abezitia jina ya mtumwa ama esclave. Donc mutumwa iko anafanya kazi lakini iko anatumikia njo wazungu. Sisi tulifanyaka mabalabala za mzuri sisi kabisa. Tulijengaka manyumba za kabambi sisi. Ujenzi ya ngufu kabisa. Kwanza mkena ndani ya hadisi bopeke banasemaka ya kuwa l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mama ya dunia. Lakini shida ni kufuatana siku moja wanakuwa sema ya kuwa Europa ndio bara ya zamani. Na watu pia wanaitika Europa ndio kontinent ya zamani. Sasa kama Afrika ndio berceau de l'humanité, ni namna gani Europa iko vie kontinent? Sasa vile mtoto anakuwa mkubwa kwa mamake. Na munaitikaka, unaona kuwa ni uongo wa mzungu. Yote ni kwa sababu mzungu alifanyaka system. Anafanya system na ndani ya system inafaa kumaliza wakubwa wote, kukamata watoto. Mzungu alitumikishaka uongo ya namna yoyote ile ili atumalize. Ajue namna ya ulozi. Mtu akikufa balozi banamukula ijapokuwa ni yenyo mwenye anamukula. Ndugu zetu sima ya kukamata watoto walijuaka kuwa habari yote ambao watatia ndani ya watoto, wakati watoto watakomaa bataanza kufanya hiyo habari ambayo tumeingiza ndani ya kichwa zao. Ndio maana mtona wazungu banafanya masomo. Mafunzo yote bako napana ku masomo ni juu iwatumikie. Mukufundisha, mzungu hapendi mukomale mzuri, mukwe na ujuzi. Mzungu anapenda mukwe batoto atona kumala namna gani. Atona toka nywele mweupe na zeeka, uko tu mtoto mbele ya mzungu. Ata ukikamata cheo ya namna gani mbele ya mzungu, uko tu sifuri. Kwanza mko mnaishi leo. Cheo zote za mko nazo leo mkenda nazo Ulaya, hamuna samani, hamuna valere. Kwa kuwa abo peke balifanya kuwa mko wazuri ku kitu moya. Mukikamata discours ya roi
Leopold II mbele ya wa missionnaire. Leopold II iko naambia wa missionnaire ya kuwa mwende mufundishe watoto kutii, hapana kuwaza. Muwaoneshe kuitika, kutia kuitika, kututilia akili yao yote ambao wanapenda ili itufanye. Matia na fimbo jua tupige tuitike yeye kwa anatufundisha. Munaona mtoto akitafuta fata mamake, mama atamwambia usinifate, soda kufunga, rudia munyumba. Kwa kuwa ni mtoto aone hata polisi anakimbia. Angelikuwa mkubwa angepata kuuliza mamake, mimi nafanya nini jua nifunge? Juu tu mimi nafuata mamangu kwenda kusoko. Bo, kufatana na gisi hana kuelewa ya watu wakubwa, njoo kwa maana anarudia kwa kuwa anajua kuwa polisi atamufunga. Hakuna hata mtoto mwenye leo akikomala anaweza kuuliza mamake, mama, ulikuwa unatuambiaka polisi atatufunga, leo sionake kwenye polisi anafunga kabati. Ile yote ni nini? Ni kuitika, kutia kitumaini. Njoo kwa maana mzungu alipojua kuwa mtoto anaweza kukamata vitu ama habari mtoto, njoo kwa maana bakafanya masomo kufatana na mafundisho ya kuwa batatuingiza vitu ndani ya kichwa mtoto. Wakati tuko tunasoma hiyo masomo, hiyo somo hatutarudia tena watoto. Tutaanza komala tukisoma masomo zengine, bado watuongezea tu uongo ndani ya kichwa. Ndio mbele tafanya ya kuwa hata ukikomaa mujuzi au komale, unabakia tu mtoto. Yote ambayo utakuuliza mtoto atabaki kulomba, kwa kuwa auijue utarudia tu mtoto juu uende kujifunza. Hiyo tabia ndio natumana leo mimi Fumukusu kia Muzalapanda na Ngola Nesongi ya Nzila, watu wote ambao wako na macheo, watu wote ambao wanasema kuwa wako na ujuzi, pia wanajifanya adui yangu, awaelewe. Hao wako naona kuwa Nesongi ya Nzila nakuya ili wale watu wasitikiwe. Bali wapigiaka mikono kumasomo, haiko kusema kwa muna akili, lakini ni kufatana na gisi ya muna akili. Pia mzungu nyome kwa nafanya mkue vile mkosi akili. Ili mutoke ndani ya hiyo namna, njoo maana Walongo Fumukimbangu aliwezaka kukuya na umungu wote. Ndani ya kiroho, ndani ya siasa, pia ndani ya kazi. Kufatana teknolojia pia sayansa, njoo itatuingiza ndani ya uchumi. Baka kuya nayo hiyo uongozi tatu. Wakati biko banaenda Walongo Fumukimbangu akukuya juu ya Kongo Central ama juu ya Bakongo. Alikuya juu ya watu weusi wote. Muelewe vizuri wapasha habari pia watu wote. Fumukimbangu aliweza kukuya juu ya watu weusi wote. Kwanza mu 1997 Kireja Mariva Nepe alisemaka nini? Alisemaka hivi: Walongo Fumukimbangu akukuwa mtu wa ovyo ovyo, alikuwa mtume wa baba muumbaji aliyekuya ili awakomboe ndani ya utumwa. Musipo muitika, mujue mzuri ya kuwa Afrika haitaendelea. Mkombozi wetu Fumukimbangu alikuyaka ili atupatie wokovu. Tusipowafuata hatutapata wokovu. Pale ni Katolika, Kiria Katolika ndio anasema. Anakuya juu yetu sisi watu weusi. Bali jua kuwa alikuyaka ili atugomboe. Banasema ya kuwa
haiko mwanaume kamili, ni mtu mmoja mwenye iko tofauti. Uzuni kwa watu weusi ni kuwa hata kama kire aliweza kusema hivyo, ila kwa kuwa weusi wa kuisomaka ndani ya shule abakupataka baalama, haikuingiaka ndani ya kichwa yao. Pia kwenye masomo abaifundishi. Wanatufundisha tu kukuya ya Diego Kao kusema kuwa alikuwa kutupatia usirimu, banakamata Alfonso Premier, banakamata kubeba watumwa, banakuya kwa limoya Conference de Berlin, banakuya vile vile kwenye vita ya 14 na 18, banasote kwa limoya 1921, banenda kwa limoya 1945, bitu ya vile. Kuendelesha utumwa, neokolonialisme inaishia pale. Kwa kuwa amukukamatiaka hata alama moya, inaingia pia ndani ya maisha yenu. Kwa kuwa wakati Fumukimbangu alitafuta kaenda, aliachaka unabii akasema kuwa mimi ndaacha mwili, ila tutawatumia mfundishi akuye awafundishe kukua. Njo tuko tunaambia kwa tuko tunaendelesha kazi ya 1921. Haiko kusema, haiko kusema sema, ni kwa sababu inabidi mujua kuwa 1921 ilikuwa ukovu ya watu weusi. Leo tunapigania ukovu ya watu weusi. Dini fulani, hapana. Hatuko tunaona Waluba, Bangala, Baswahili, Bachokwe, Bamboshi, hapana. Tuko tunaangalia watu weusi wa dunia nzima. Inabidi watoke ndani ya mikono ya wazungu. Hiyo ndio vita yetu. Ndio kwa maana mutangalia hata watu ya makanisa wanashimama kututukana, tunaeleweka kuwa hawaelewe. Wangelielewa hawangalitutukana. Kama tunasemaka tunafata wapasta wa imamu, mashe, pia watu wote ambao walisoma tunawapendaka sana, lakini hao wajua kwa mimi nawapendaka. Au kitu wapiganisha wako naona kuwa wanatafuta poteza cheo yao ya sifa. Sio sifa, lakini ni kuchekelewa kwa wazungu. Hauko kitu. Ndio kwa maana kukosa samani mbele ya wazungu inabidi iishe. Juu iishe inabidi turudirie umungu wetu kupitia Fumukimbangu. Fumukimbangu yeye mwana tuletea ujuzi ndani ya kichwa yetu. Muzungu anatuacha ndani ya utoto. Wakati nyinyi discours ya Roi Leopold iko naongea na wa missionnaire. Ba missionnaire balikuyaka hapa tukasema kuwa ni watu wa Mungu. Biko wanabambea kuwa kazi banabapatia ni kazi ya nguvu. Inaomba mkuwe na mayele kabisa. Mkuwe na mayele ya nguvu. Ba strategie ya nguvu sana. Pale biko banatumana batu hapa ndani ya bare yetu ya Afrika. Hiyo ni preuve ya kuonesha kuwa Roi mtu alibatumaka. Hiyo ni oda ya Roi. Ti wakati watafanya masomo batefundisha watu weusi, watefundisha watoto ili muwakie tu wajinga kabisa.
muasabulishe batate yabo basahau batate yabo. Alors stratégie kozala tamba kotangisa bango te mutu mundu soka kufi batafundisha maele gani? Batasema kuwa mtu mweusi akikufa anakuwaka shetani, anakuwaka kizimu. Mtoto akijua kuwa mtu mwenye anakufa anakuwaka shetani, anakuwaka mulozi, inaingia ndani ya kichwa yake, ataanza chukia babu zake. Akilota molimo esprit ama roho ya kifo. Mtu akikufa anaendaka ndani ya dunia ya kiroho. Benye batabakia batendelesha kazi yake, batamukamata kama vile mfano. Ni kama vile mtu mwenye anakugombola ndani ya kazi, inabidi ajue kazi gani uko unafanya, kwa kuwa yeye anakuja kuendelesha tu hiyo kazi. Ndio kwa maana leo Europa iko nasonga mbele, kwa kuwa vijana ambao tuko nao leo bako banaendelesha kazi ya babu zao balibachia. Hakuna hata mzungu moya mwenye ko leo mwenye alikuwa mu 1700. Kwa mfano Wax Visco ni ya 1700 quelque. Wazungu ambao wakiendesha kampuni leo hawako, wenye Itex Africa 1925 hawakuwe tena, meko naendelea ti leo biko baendeleshe le evre. Sisi kwa kuwa evre ya babu zetu ilikufaka, tuendelesha uongo yenye mzungu alituachia. Hata walimu wako wanafundisha watoto mubaya, kwa kuwa bako wanafundisha vitu ambavyo mzungu aliandikaka ndani ya vitabu. Uzuni kabisa. Uko naangalia mtu mweusi mkubwa me iko anatukana, nasema ya kuwa batatetu ni walozi, roho ya kifo. Iko anasema habari ya mtoto yeye walimfundishaka. Uzuni sana kuro. Mungu mnatuchukia, ijapokuwa nimewaletea habari njema. Mzungu anatumikisha akili mingi, anatia wanganga, anatia bamajise, anatia watu bakukula watu pesa, watapatia dawa ya franga. Dawa ya franga haikuwake dawa ya franga. Hata dawa kuoa ama kuolewa haikuwake, ila tabia. Baba Mumbaja alitumbaka atutiliaka byote. Hatuwezi kufa na njala, hatuwezi kosa kitu. Kwa kuwa samaki ndani ya mai tunaivukaka. Nyama ndani ya pori tunakuwa nayo. Pia mbizo tuko nayo. Muti ya hembe, muti ya safu iko na komali natosha matunda. Hiyo ujuzi kwa kuwa tunanyo kwa matuko tunateseka. Biko banaendelea kututia ndani ya utumwa hadi leo. Ni uzuni. Ndio kwa maana mtona ndugu zangu, muniambie ya kuwa nibakie kimya. Sitaweza kuangalia tabia ya wazungu isipo wanafanya. Niko naona leo batu mingi mzungu anaharibisha. Benye biko banakuya leo nao banakuya kututumikisha tena. Kwa kuwa biko na programe muzima. Tuko tunasonga mbele. Munasoma shule. Wakati munasoma shule, ndakamata mfano 2 au 3. Mutoto banatufundisha kuwa batatetu balikuwa kama sauvage. Kwa limo banafanya michapo, banachapa batatetu ya mubaya, kiwakuwa banaishi kama vile manyama. Muzungu ndio mwenye anatuletea usirimu. Babu zetu wakawa wanaishi mukuvuna. Inaingia ndani ya vichwa yenu. Batate wakawa wanavalaka mayani, wakawa wanaishi na kuloba.
barakamata picha ya mulobaji kwa na loba. Bako wanaishi mukutafuta nyama ya pori. Mizizi, makimbiolongo. Kwa kuwa ni ujinga. Muzungu alitumikishaka akili yake yote wakati yuko anafanya hiyo vitabu. Ba Jesuite balandikaka hiyo vitabu ni wa askari. Ni watu ambao watumikaka ndani ya siri. Bali bafundishaka muzuri kule Ulaya. Henri le Navigateur, soda, Diego Kawa, soda. Henri le Navigateur alikuwa jeshi, Diego Kawa alikuwa jeshi. Verre ya whisky na mesa, ajibi kazako compose texte. Atekala fasi mwana kamata kalamu, anakamata pia pombe. Anaanza kutafuta nini atafundisha watu. Anasema tukisema kuloba kwa limo watona mulobaji, tukisema kuvuna kwa limo watona matonge, tukisema muzizi batona kwa limoya bimbiolongo. Ni uzunia. Ila wakisema kuloba, ukikomala wakikuuliza batatenyi wako nakula nini, utasema kulobaji, utasema ya kuwa bakwa banakula samaki. Kwa kuwa banendaka kuloba samaki. Muzizi ni mihogo, ni bijumba, ni mizizi. Kama bakwa banaishi mukuwinda, ndiyo kuwinda mantilope. Biko wanawinda mantilope, balievre. Ila tusisahau kwa kuwa baliweza kuvuna pia mambuzi, makuku. Ila na kukomala wakati muzungu akutuambia hivyo ama kutonesha jo, kwa maana tukisema kwa wanaishi na keyete ama kuvuna unapiga mikono. Ila ukikomali inabidi pia ukomalisha akili. Leo kukula yetu ni kukule batatete bakwa wanakulaka. Batatenyu bakwa baikale fasi moya. Me ukitoka fasi moya unaenda fasi nyingine. Ti leo inafanyiziwaka na lingwa la fasi kikuwa kidogo. Banafanya inchi ya mupya, fasi ya mupya, ngiringiri kasavubu. Ikikuwa kidogo bankabula selembao masina. Na hapa kwenye tuko, nyuma hapa ya kwenye tuko. Isha kwa manyumba. Sisi zamani tuwa tunokanga hapa kule kote ilikuwa kapori. Tuwa tunatembea kule ilikuwa kapori. Lakini leo inakuwa manyumba. Batu banatoka pia fasi zengine banenda kule. Kasi, ni kukua nomade, ni kufanya déplacement. Ukikomali nabidi pia akili ikomali. Ile ni mfano. Tuenda mfano ya pili. Mina kamata tuwe mfundishi wa hadisi. Akisema ya kuwa Ambushira Fleuve Congo mwenye alionaka ni Diego Kao, mfundishi wa hadisi. Akomale ni mtoto. Kwa kuwa angelikuwa na komala, angelisema ya kuwa Diego Kao kwa wazungu, lakini si kwa watu weusi, ni babu zetu. Lakini ya ngufu sana. Tunasoma religion. Ndani ya religion banatuambia kwa Mungu anaumba Adamu na Eva, wazaliwa wa kwanza wa dunia. Banetia vile ndani ya mafundisho ininga ndani ya kichwa yetu. Abraham baba wa imani ininga ndani ya kichwa. Batu banakomala. Gisi unapatia mfano ya jibu Mungu mnanipatia ya utoto. Bakita docteur en théologie.
docteur en théologie. Mais ce qui a melima ite tokoyoka na te akoyina kaka. Lakini kama si mshindi hata furahi atanichukia. Joana atanichukia. Docteur en théologie pia na Faransa mingi ndani ya kinywa anasema kuwa Mungu aliumba Adamu na Eva. Kama aliumbaka kumwanzo Adamu na Eva, rangi zinatoka wapi? Oh, ni jua, ni jua baridi. Bazungu yuko banazala batoto hapa. Eske batoto yuko bakwa watu beusi? Beusi bebe banazala batoto Ulaya. Eske bako bakwa bazungu? Hapana. Jua iko anatupatia jibu ya utoto. Tukenda tena mbele. Iko anasema ndani ya Kifaransa. Wakati zambi lingia ndani ya dunia, Adamu na Eva balikula matunda. Tonge sisi nanyi ndani ya ukubwa. Adamu na Eva banakula matunda. Iyo siku wakajikutana kwa awavale manguo. Wakati wanakutana kwa awavale manguo, bakenda vala mayani. Ili wajiviche, baramaliza kula matunda. Matunda nini balikulaka? Ti leo jina hilo matunda haijulikani. Yenye nasemaka ya kuwa ukikula utajua kwa uko uche uvale manguo. Mwageza shida kwenye iko kwa doktere wetu ni nini? Kama doktere kwa nanifata kwenye kwa ajua kuwa habari na kuya ili afunguke akili ajue pia dunia. Usiku unaingia, Adamu na Eva wanasikia Mungu iko anakuya kwenye bako. Mufate mzuri. Kwa limoya Adamu na Eva banakimbia. Balinda kujivicha. Dokter anasema munamaliza fata nyipeke fumukusu kya muzala panda na ngola nesongi ya nzila. Yule anaendelesha kazi yake Walongo Fumukimbangu ya 1921 pale Mbanza Kamba. Mwa munangalia anasema ya kuwa kwenye masomo leo kwenye shule bakifundisha mtoto ya kuwa mwenye alifanyaka découverte ya embouchure du fleuve Congo ni Diego Cao. Biko wanafanya yule mtoto akwe kiwelewele. Haiko vile Diego Cao kubazungu batate yetu kwetu sisi watu weusi. Kwa kuwa kabla ba Diego Cao bakuye batate yetu balikuwa nekala kwa embouchure du fleuve Congo. Anasema pia ya kuwa inabidi sisi nanyi tusome mzuri hadisi. Ba missionnaire beba kuyaka hapa ndani ya bare tu ya Afrika. Ndugu zetu watu beusi bali kuyaka ili batutena ni ya utumwa. Njo mukaona kisha Roi Nzinganku kukamata ubatizo, ba missionnaire yote bakanza uzisha watu beusa vile manyama. Le commerce le plus honteux de l'humanité, commerce des esclaves. Les esclaves en question sisi nanyi watu beusi. Njo kwa maana mkufuata nesongi ya nzila, tutarudia ndani ya njia yetu, njia baba muumbaji, itatumana tunakuwa mzuri, itatumana tunafanya yote tutakuwa nayo lazima ili tuishi hapa ndani ya dunia. Tunafika mwisho ya mada tuzungumuze ya siku ya leo. Batazamaji yetu, mnaweza kutufata hapa en direct nafasi yetu ya kazi. Mwendelee kujua kuwa nesongi ya nzila njo njia yetu ya wokovu. Tunawashukuru sana, kwa heri. Minaka